Ngiyababingelela benkosi, ngiyababingelela abezulu eliphezulu, ngiyababingelela abengonyama. Nina bemamba yevuna yathi ukuvuka yadlaba kayise, nina bezulu laduma ubala. Lapho kungemunga kungemtholo. Nina bakahlamvana bhula umlilo endulinde, ubase ngumantshonga benoqelebana. Nina bakakhabala imele elodwa ngasenhlungwane, amanye amakhabe emele ixexeleku. Enhla nasezansi ngiyanibingelela bakwethu, nibingelelwa ngumntungwa ukholo. NgingowakwaKhumalo kwikholo Khumalo TV ku-YouTube, ngethemba bonke abesilo kuzo zonke iy'ndawo lapho bekhona basaphila. Cha, thina sisaphila kwaKhumalo, sisaphila emantungweni. Naso-ke inkomo nina beqhawe okuthiwa-ke INtenjane. INtenjane-ke uma kungeyenduna, INtenjanekazi-ke uma kungeyensikazi nina bembube. Kusho ukuthi-ke lena-ke kuyoba INtenjanekazi ngoba nakhu phela ingeyensikazi nina bembube. Inkomo-ke lena-ke empofu-ke ngokombala, yase-ke ithi fahla-ke ngamabala-ke amhlophe-ke emhlubulweni-ke emaceleni nina bembube. Nina beqhawe kuthiwa-ke INtenjanekazi-ke lena ngoba-ke nakhu-ke kungeyensikazi. INtenjane-ke uma-ke kungeyenduna nina beqhawe. Siyabonga kakhulu, baphile-ke abezulu eliphezulu, baphile-ke abenkosi, baphile-ke abakahlamvana bhula umlilo endulinde, ubaswe ngumantshonga benoqelebana.